yakunze gusoma cyane ibitabo bigaragaza amateka y'Uburusiya. Imwe muri filime yarebye yiswe Ingabo n'Inkota igaragaza ikirango cy'urwego rw'ubutasi rw'Abasoviet KGB, yatumye ahindura ibitekerezo bye maze yemeza gukorera igihugu ndetse no kuzana impinduramatwara. Iyo filime yarebye yakundishaga abantu urwego rwabo rw'ubutasi KGB ndetse inagaragaza uburyo umuntu umwe gusa ashobora kunekera igihugu akagikura mu kaga k'ibindi bihugu kikongera kwiyubaka. Byatumye ku myaka 16 gusa we ubwo afata icyemezo agana ku biro by'urwo rwego rw'ubutasi kubasaba ko nawe bamwakira akaba intasi y'igihugu cye. Baramuhakaniye kubera imyaka ye, bamusaba ko abanza kwiga akarangiza amashuri ndetse akanagira umubiri uberanye neza n'ako kazi yifuzaga gukora. Ibyamuciye intege nibwo yahise atangira kwiga umukino wa judo. Ku myaka 17 mu cyiciro cya judo niwe wari uwa mbere mu gihugu hose. Kubwe ntiyifuzaga kuba uwa mbere mu gihugu, yashakaga kubaka umubiri uberanye n'akazi yifuzaga gukora. Ku myaka 23 nibwo KGB yaje kumwemerera kwinjiramo. Ni urwego rwari rukomeye cyane ku isi kuko icyo gihe rwari rufite intasi zigera kuri 700 zari hirya no hino ku isi. Kugira ngo azabashe kuba intasi yifuzaga kubayo byamusabaga kwihangana bikomeye. Yatangiye ashinzwe gukurikirana abarwanya ubutegetsi bari mu mujyi we kavukire Leningrad. Akazi kari kabi kandi atifuzaga. Kubwe yifuzaga kuba intasi ikomeye ikorera hanze y'igihugu nko mu Burayi, mu bihugu byo mu Burengerazuba no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugira ngo abashe kwimurwa ajya aho yifuzaga gukorera byamusabaga kubanza kuva mu bugaragu, kuko ntabwo KGB yashoboraga kohereza intasi hanze y'igihugu ikiri ingaragu. Ku myaka 32 yaje gushinga urugo, akomeza gutura hafi y'aho ababyeyi be bari batuye. Gusa ibi byatumye aza gutumizwa ajya mu murwa mukuru Moscow gukurikirana amasomo ajyanye no kuba intasi. Muri iryo shuri yigiyemo uburyo umuntu ashobora gufungura ibahasha nyirayo ntabashe kumenya ko bayifunguye, gukurikirana abantu, gushyira za mikoro zumviriza abantu haba mu modoka, muri telefone na za mudasobwa n'ahandi hatandukanye. Gusa abayobozi be bamugizeho impungenge. Yari umunyeshuri ufata vuba gusa ntiyagiraga amakenga. Yabaga yiteguye gufata risike zose zishoboka kugeza ageze ku byo yifuzaga. Ku ruhande rwa KGB izo zari intege nke. Kubw'amahirwe baje kumwohereza gukorera mu Budage, gusaba umukozi wo mu biro ushinzwe gukora za raporo z'amakuru yakusanyijwe ku barwanya ubutegetsi. Kubwe yifuzaga kujya gukorera mu bihugu by'abanzi. Ako kazi yakamazemo imyaka igera kuri 14, abayobozi be batarabasha kubona ubuhanga bwe. Mu 1988 Gorbachev wari uyoboye Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete yaratangiye guca intege amahame bagenderaho. Yarazanye ubwisanzure bukomeye ndetse n'ikijya kumera nka demokarasi mu nzego zitandukanye, haba mu bukungu ndetse na politiki. Ibi byatumye Ubudage bwo mu burasirazuba bwari bwaratandukanyijwe n'Ubudage bwo mu burengerazuba n'igikuta cyubatswe hagati mu gihugu. Igice cy'uburasirazuba cyarometswe ku Basoviete, abaturage baho bigaragambya. Bifuzaga kubona demokarasi bari kubona izanwa mu Burusiya. Yari imyigaragambyo ikomeye yatumye urukuta rwagabanyagamo Ubudage kabiri rusenywa. Uyu niwo mwanya Putin yari abonye wo kwigaragaza. Muri uko kwigaragambya, abaturage baba mu Budage bashanze kwinjira mu biro byakoreragamo KGB. Nyamara muri icyo gihe ubutegetsi bwa Moscow bwasaga nk'ubwabuze imbaraga zo gusubiza ibintu mu buryo. Putin ubwe niwe ubashije guhosha abo bigaragambyaga, maze mu biro byabo babasha gukuramo inyandiko za ngombwa zari zikubiyemo iby'ubutasi bwabashije kubona. Putin ubwe yarabonye ko guverinoma ye nta mbaraga igifite. Mu 1991 Leta Zunze Ubumwe z'Abasovieti zarasenyutse, maze ahabwa akazi ko kuba umuyobozi mukuru wungirije wa kaminuza. Icyo gihe KGB yasaga nkaho yasenyutse, itagifite urwego ikorera cyangwa ruyigenzura. Gorbachev yaje kurekura ubutegetsi, maze abuha Yeltsin, uwasaga nk'ukomeye muri icyo gihe. Umujyi wa Leningrad mu 1991 mu kwezi kwa 9 wahinduye izina, maze witwa St Petersburg. Hari hashyizweho ubuyobozi bushya bushingiye ku mahame ya demokarasi. Mu buryo butunguranye, Putin yagaragaye mu bayobozi bakomeye b'uwo mujyi.
yari yungirije umujyanama w'umuyobozi mukuru w'uwo mujyi. Ni umwanya yahawe utarigeze ushimisha habe na gato abadepite kuko batari bazi neza aho aturutse. Umuyobozi mukuru w'uwo mujyi Sobchak yari ahisemo Putin kuko ataramuvanye mu nzego z'ubutasi, ahubwo yamubonagamo intege nke nk'umuntu ashobora kugira igikoresho cye. Yari amahitamo meza kuko yamufataga nk'umuntu wo kwizerwa kandi utamenyereye ibya politike ku buryo yamubangamira. Ni nako byaje kugenda kuko mu byemezo byose Sobchak yafataga nta na rimwe Putin yigeze anyuranya nawe nk'uko bamwe mu bayobozi babigenzaga. Icyifuzo cye kuri Putin cyari itegeko, mu gihe abandi bayobozi muri icyo gihe bari gushinjwa kuba abantu b'indeba. No mu gihe kandi ibyaha by'ubwicanyi byakomezaga kwiyongera, Putin we yagaragaje kuba umunyamategeko no gufata ibyemezo bikakaye. Imbere ya Sobchak nibyo yari akeneye mu buyobozi bwe. Ibi byatumye baba inshuti zikomeye. Kubera ko Putin yavugaga indimi nyinshi, byatumaga ahantu hose Sobchak agiye bajyana kuko yamufashaga gusemura. Nyuma y'umwaka umwe gusa mu 1992, Putin yahise ahabwa izindi nshingano zo kuba ashinzwe gukurikirana abashoramari bashya baje gushora imari muri St. Petersburg. Yarabonye umwanya ukomeye wo kwinjira mu bijyanye n'ubukungu. Buri mushoramari wese wifuzaga kwinjiza ishoramari rye muri uwo mujyi niwe yacagaho. Nyamara nubwo Putin yaratangiye kuzamuka mu ntera, niko mu gihugu cyane mu mujyi we hari ibibazo bikomeye. Ubukungu bwari bumaze gusubira hasi, abaturage bashonje, ibiciro byarazamutse, nyamara ibyo binjiza nta kiyongereyeho. Muri ako kaduruvayo niko abacuruzi b'ibiyobyabwenge, abashoramari, abayobozi bo mu nzego za leta bamunzwe na ruswa niko bakomeza gukira. Buri wese wari ufite inyungu muri uwo mujyi ni wari ufite ijambo rikomeye mu gutsikamira rubanda rugufi. Muri izo ruswa no kunyereza amafaranga, Putin ntiyigeze ashyirwa ku ruhande. Muri raporo yakozwe n'abadepite bagize inteko y'ubuyobozi bw'uwo mujyi, bagaragaje ko inyerezwa ry'amafaranga ryabayeho, Putin nawe yabigizemo uruhare kuko umukono we wagaragaraga ku nyandiko zose z'amafaranga yaba yaranyerejwe. Mu kumuhamagaza ntabwo yigeze ahakana, ahubwo yavuze ko yashutswe n'abahanga mu by'ubukungu kandi ko yiteguye guhindura imikorere ye. Mu myanzuro yafashwe, basabye Meya Sobchak ko yakwirukana Putin kuko adashoboye. Ibi bari nabwo bwa mbere abadepite batanze umwanzuro nk'uwo wo kwirukana umuyobozi wo mu nzego zo hejuru, ariko biranga bibi by'ubusa ntiyirukanwa. Yarwaniwe ishyaka n'inshuti ye bari bamaze kuba amagara. Mu 1996, Sobchak yaje gutsindwa mu matora yo kongera kuyobora uwo mujyi. Gusa Putin we ntiyamureka, akomeza kumubera inshuti y'akadasohoka. Uko kuba umwizerwa utagambana byatumye ubuyobozi bwo hejuru muri Kremlin, ingoro y'umukuru w'igihugu cy'Uburusiya, bibaza kuri Putin, umuntu wavuye hasi hashoboka akabasha kugera mu nzego z'ubuyobozi kandi akaguma ari umwizerwa. Nyuma y'amezi 2 gusa Sobchak avuye ku butegetsi bw'umujyi, Putin yahise ahamagarwa kuba umwe mu bayobozi bo muri Kremlin, ingoro y'umukuru w'igihugu. Mu 1998, ku ngoma ya Perezida Yeltsin, Putin yaje guhabwa inshingano zo kuyobora urwego rw'ubutasi FSB. Nibwo bwa mbere mu musirikare ufite ipeti rito kuko yari liyetona koloneli ahabwa inshingano nk'izo. Yabonye uwo mwanya Perezida Yeltsin amaze gusa nk'ucika intege, atakibasha kuyobora Uburusiya nk'uko bikwiye. Ubuyobozi bukuru bwari bwugarijwe na ruswa, cyane abari mu itsinda ry'aba-oligarike. Uwari umushinjacyaha mukuru mu Burusiya yakoze iperereza kuri iyo ruswa yagombaga kugaragaza uburyo haba perezida n'itsinda ry'abakire bamugaragiye banyereza umutungo. Icyo gihe basabye Putin wari ukuriye inzego z'ubutasi kubafasha kubakiza uwo mushinjacyaha mukuru. Putin nta kindi yakoze, yashyize hanze amashusho y'urukozasoni umushinjacyaha ari kumwe n'indaya ebyiri kuri televiziyo y'igihugu, bituma atakaza icyubahiro yari afite ndetse n'ibirego bye biteshwa agaciro. Bivugwa ko ayo mashusho ari amahimbano Putin yashyize ahagaragara. Ibi byatumye abo mwizerwa ukomeye haba ku ruhande rwa Perezida Yeltsin n'iryo tsinda ry'abaherwe. Bari babonye ko ashoboye kandi azaharanira inyungu zabo. Ibi nibyo byatumye Boris, umukire wari ukuriye abandi mu itsinda ry'aba-oligarike, amutekereza nk'umwe ushobora kuba umukuru w'igihugu kandi akababera imfura ntahungabanye inyungu zabo. Gusa ibyo batekerezaga siko byaje kugenda bamaze kwicaza Putin ku ntebe y'umukuru w'igihugu.
Akigera ku butegetsi, ikintu cya mbere yitayeho ni itangazamakuru. Buri gitangazamakuru cyose ndetse n'abanyamakuru bamurwanyije ari kwiyamamaza yabanje kubacecekesha. Bimwe mu bitangazamakuru byari bifitwe na bamwe mu bakire bari bagize itsinda ry'abaoligarike byafunze imiryango. Abanyamakuru baracecekeshwa, n'ugerageje kwigumura akabizira. Mu mwaka w'ibihumbi 2000, Putin akigera ku butegetsi, abanyamakuru 21 barishwe, abandi basaga 10 bibasirwa n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Abasigaye bayoboka propaganda y'ubutegetsi buriho. Ku ruhande rwa Putin, itangazamakuru aribona nk'igikoresho aho kuba urwego runaka. Kubwe, icyo gikoresho kiri mu maboko mabi gikwiye kuvanwaho kitarateza ibindi bibazo. Urundi rwego yahise ahangana narwo rwasaga nk'urubangamiye ubutegetsi bwe n'itsinda ry'abakire bari baramushyize ku butegetsi. Urwego rw'ubutasi FSB rwari rwaramugiriye inama ko yakwitandukanya n'abo bakire batazamuvangira. Nyuma y'amezi 4 gusa ageze ku butegetsi, Putin yahise ahamagarira iryo tsinda rigizwe n'abakire cyane muri icyo gihugu bagera kuri 21 kugira ngo abibutse neza uri ku butegetsi. Ni mwebwe ubwanyu mwubatse iki gihugu gishya mu buryo bwagutse, mugenzura urwego rwa politiki kandi muri hafi cyane y'ubuyobozi. Gusa ibyo sinabibarenganyiriza. Umunsi urageze ngo tubwizanye ukuri, dushaka uburyo umubano wacu wasobanuka neza kandi mu buryo bwa gisivili. Ako kanya yari abahaye gasopo. Niba bashaka kugumana ubutunzi bwabo no kugira ubudahangarwa, bagomba gusaranganya ubutunzi bwabo na leta, kandi ntibazongere na rimwe kwivanga mu bikorwa bya politiki. Iki gihe Putin yashakaga kwirukana abaoligarike bamushyize ku butegetsi mu bikorwa byose bya politike kandi atabagize abanzi ngo bashyire muri gereza. Yashakaga kubamenyesha ko batakiyoboye kandi ko babonye undi muyobozi mushya. Uwo nta wundi ni Vladimir Putin. Yari abahaye amahitamo: gukomeza gukora ishoramari ryabo ariko ntibivange muri politike y'igihugu. Benshi muri abo bahirwe bemeye ayo masezerano, bakomeza bizinesi zabo, ibikorwa bya politike babigendera kure. Gusa umwe muri bo, Boris Berezovsky, wasaga nkaho wari ukomeye muri iryo tsinda ry'abaoligarike, akaba ari nawe wari warazanye igitekerezo cyo gushyira Putin ku ntebe y'umukuru w'igihugu, yarigumuye. Kubwe, Putin yari umwana we yiremeye, akamushyira aho ari. Yumvaga agomba kumwubaha ndetse agakora ibyo we yifuza. Ntiyahwemye gutanga ibiganiro bisebya Putin ndetse binerekana intege nke ku mitegekere ye. Nta guhangana hagati ya Putin na Boris kwagaragaye. Gusa muri uwo mwaka w'ibihumbi 2000, Boris yaje gushinjwa kunyereza imisoro y'igihugu. Ibi byatumye ahunga yerekeza mu Bwongereza. Agezeyo nabwo akomeza gusebya Putin, agaragaza ko nawe hari ibikorwa byinshi yakoze bijyanye no kunyereza umutungo wa leta no kwigwizaho umutungo. Hashize imyaka mike, nyuma yo gutoroka igihugu, aza gusanga iwe yimanitse mu mugozi. Iperereza ryakozwe ryerekanye ko yiyahuye. Putin amaze gukura no kwirukana abo bakire mu myanya ya politike, inshuti ze za hafi babanye mu rwego rw'ubutasi KGB nibo yiyegereje. Yongera gusa nk'uremye irindi tsinda rigari rigomba kumufasha gushyira mu ngiro politike ye. Ntawigeze amuvuguruza. Mu mwaka w'ibihumbi 2007, hari raporo yashyizwe ahagaragara ko Putin inshuti ze yashyize mu myanya yo hejuru mu butegetsi bwe yazifashishije mu kwigwizaho umutungo. Iyo raporo yagaragazaga ko inshuti za Putin zifite ibikorwa bye byanditse ku mazina yabo bihwanye n'agaciro ka miliyari 40 z'amadolari y'Amerika. Benshi bari abashumba b'ibikorwa bye. Iyo raporo ubutegetsi bwa Kremlin ntacyo bwigeze buyivugaho cyangwa ngo bukurikirane uwayishyize hanze. Bakekaga ko yaba afite ibimenyetso byinshi bihagije byabasubiza hasi. Muri uwo mwaka w'ibihumbi 2007, Putin yarageze kuri manda ye ya kabiri. Mu gihugu cye yari amaze kugaragaza ko ashoboye kandi amaze gushyira Uburusiya ku mwanya mpuzamahanga w'igitinyiro. Kuva ku butegetsi bwa Stalin, nta perezida w'Uburusiya wari waragize ububasha nk'ubwo mu Burusiya. Putin we yagombaga no kumvisha ibikomerezwa ko afite ububasha ntakuka. Muri uwo mwaka yitabiriye inama ya G8 ihuriza hamwe ibihugu bikize cyane ku isi. Ni inama Putin yagombaga kumvikanisha imikorere ye ku bamushinjaga guhonyora uburenganzira bwa muntu.
Muri abo bayobozi, Nicolas Sarkozy wari uyoboye igihugu cy'Ubufaransa yakunze kenshi kugaragaza kutishimira imiyoborere ya Putin. Muri iyo nama nibwo yari abonye umwanya wo kuvugana nawe imbonankubone. Muri ibyo biganiro bya bombi, Sarkozy yafashe umwanya wo kugaragaza neza uburyo Putin ahonyora uburenganzira bwa muntu ndetse ko nta na demokarasi iba mu gihugu cye. Putin nawe yafashe umwanya wo kumwumva, maze atuje aboneraho kumusubiza mu buryo bwe yumva ndetse n'uko afata Sarkozy n'igihugu cye cy'Ubufaransa. Ni ikiganiro Putin yaretse Sarkozy aravuga, arangije amusubiza yitonze. Urangije kuvuga? Sarkozy ati yego. Reka noneho ngusobanurire. Urabona igihugu cyawe ni gito, igihugu cyanjye cyo ni kinini. Ubwo rero ibintu ni bibiri: urakomeza kuvuga gutyo ndagusenya, cyangwa se uceceke. Urabona umaze kuba perezida w'Ubufaransa, ariko nshobora kukugira umwami w'Uburayi bwose. Cyari igisebo gikomeye kuri Sarkozy kumva ko Putin usa nkaho akinjira mu bihugu by'ibikomerezwa amusuzuguye bene ako kageni. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Sarkozy yasaga nk'ufite ikimwaro. Twaganiriye ku ngingo zose, kuri Checheni, umunyamakurukazi, uburenganzira bwa muntu, uburenganzira bw'abaryamana bahuje ibitsina. Twabikoze mu buryo butuje kandi bw'icyubahiro. Gusa ku ruhande rwanjye nabikoze nta bushotoranyi burimo. Muri ako kanya Putin yari yeretse isura ye nyayo Sarkozy. Ni imyitwarire yakomeje kwereka ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi ko nubwo bwose ari umukuru w'igihugu, bidakuyeho ko ari intasi, kandi imitegekere ye yaba ari imbere mu gihugu cyangwa hanze, iyo ari yo yose ishingiye kuba akiri intasi. Mu mwaka w'ibihumbi 2008, Putin yari asoje manda ze ebyiri, kandi itegeko nshinga ryabo ryemerera umukuru w'igihugu kuyobora manda ebyiri gusa. Kuko atifuzaga kureka ubutegetsi, yatanze umwe mu nshuti ze za hafi, Dmitry Medvedev, nk'umukandida w'umukuru w'igihugu. Yaratowe, maze Putin aba minisitiri w'intebe. Yari indi turufu yo kuguma ku butegetsi no gushyira mu bikorwa politike ye. Muri icyo gihe, Putin yahise yita cyane kuri politike y'imbere mu gihugu, agamije kongera kwigarurira igikundiro cy'abaturage, ku buryo mu yandi matora yo kongera gutorerwa kuyobora igihugu cy'Uburusiya azayatsinda. Perezida Dmitry we yitaga kuri politike mpuzamahanga, agerageza kubura umubano n'ibindi bihugu, cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Dmitry yagiye gusoza manda ye, yatanze Vladimir Putin nk'umukandida w'umukuru w'igihugu mu matora akurikira. Ni nako byagenze, Putin yongera kuyobora igihugu cy'Uburusiya. Yari undi mwanya abonye wo kugaragaza no gushyira mu bikorwa politike ye no gusubiza Uburusiya ku rutonde ntakuka rw'ibihugu by'ibitinyiro kandi bitorohera buri wese ukivogereye. Mu mwaka w'ibihumbi 2012, ubwo hongeye guterana inama y'ibihugu bikize ku isi, Putin nibwo yari abonye umwanya mwiza wo kwereka amahanga imitekerereze ya politike mpuzamahanga. Ubwo muri iyo nama ibihugu byose byari biri kwamagana Bashar al-Assad, perezida wa Syria, Putin we yumvikanye amushyigikiye, ndetse ku mugaragaro anemera ko igihugu cye giha intwaro guverinoma ya Bashar al-Assad. Ibi byatumye ibihugu byo mu burengerazuba bw'Uburayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigaragara nk'ibigambanyi, kuko ibihugu byinshi bagiye babitererana mu ntambara. Urugero ni nka Gaddafi, Saddam Hussein n'ibindi bitandukanye. Gusa byasaga nk'aho akojeje hagati mu ntozi. Mu mwaka wa 2013, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza ndetse n'Ubufaransa bagerageje guhirika ubutegetsi bwa Bashar al-Assad, bamubuza kuba harakoreshejwe intwaro z'ubumara zigahitana umubare mwinshi w'abaturage. Ni icyemezo cyafashwe ariko nticyashyirwa mu bikorwa, kuko haba Amerika, Ubwongereza ntawifuje kwinjira muri iyo ntambara. Bari bagaragaje intege nke. Putin we abibonamo iturufu ikomeye, ku buryo mu nama y'umuryango w'abibumbye igihugu cye cyatanze igitekerezo ko Syria iramutse ishenye inganda zayo za nucleaire nta bitero bagaba kuri guverinoma. Ni igitekerezo inama y'umuryango w'abibumbye wemeje ku bwiganze, bituma Putin akomeza kwagura imbibi ze zishingiye kuri politike yo kuba hafi ibihugu bafitanye amasezerano.
Ibi byatumye Putin abona imbaraga nke cyane mu bihugu byo mu burengerazuba bw'Uburayi buhagarikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abona neza imbaraga nke y'ibihugu byo mu burengerazuba bw'Uburayi buhagarikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafite. Bari bamweretse ko buri kimwe cyose yakora nta wamuhagarika. Mu mpera z'umwaka wa 2013 Putin yatangiye kwagura imbibi z'igihugu cye. Muri 2014 nibwo yatangiye kugerageza kwigarurira intara ya Crimea yo mu gihugu cy'Uburusiya. Iyi ntara kuva na kera igihugu cy'Uburusiya kiyifata nk'agace kabo batwaye mu buryo bw'amayobera. Kuba ibihugu byo mu burengerazuba bw'Uburayi usa nkaho ubwabo butumvikana, yari umwanya mwiza kuri Putin kwisubiza intara ya Crimea. N'ubusanzwe yari ituwe n'Abarusiya benshi. Yari intangiriro ya Putin yo kwagura imipaka asakaza imitegekere ye hanze y'igihugu. Ni politike n'ubu agikomeje. Manda y'ubutegetsi bwe izarangirana n'umwaka wa 2024. Gusa itegeko nshinga riteganya manda umukuru w'igihugu agomba kumara ku ntebe y'ubuperezida yarayihinduye. Bishobotse azakomeza kuyobora Uburusiya no gushyira mu bikorwa politike ye.